Slav dama bafkhir be tabashawani dalal video vershana riyat azaz bilas turki bkhirat novedikam تماشاوانی عزیزی را از خوازم و بنویسکار رفشنبیر و دمزریناری بنگه لالش شورمندی نویسگاه و کمالای دوستانی کرد و آلمان برپرسی نویسگاه و کمالای تکلین کردستان الاوروپایی اندام نویسکارین کردستانی الدحوکی که اوا ایدی مهکی زیدتره و کشیخکی کسیتی که جواک و ازدی جبو شورمندی پارلمانتوی کردستانی هاتیه وسیفه دار کرن و بریز شیخ زیدو بادری را و بدمناسین وقتی زانین دما یریشن دایش یا هفته شیخ زدو بادری یک جوان کسان بو که آلمانیا بری خدا بو کردستانی و اروا شنگال و بریندار و زیراندی و پیشمرگه که خب بخش کلکا رحمتی جنرال سلیمان چروکایا و هوا جنرال ازدی رزدار مهمی ممویی مهان چپرین شهر دا دجی تروریستین دایش شهر کر و آخ و رومت کردستانی پاراست ولی شیخ زیدو کردستانی پیشبرگه اوروپای دیپلماتیکی بناف و دنگه تکارو باری دیپلماسی دا امکی جناب بریس شیخ زیدو بادری گلکی گرینگه و من بریجی دیار کر بریس شیخ زیدو رفشنبیر دویسکار هسکری کلاسیکی دروسیل باجار ایسین یه آلمانی دجیا و باب 5 زاروکان دجیا نخواه آرام تیر و تجه و خوش برده و جروشن دست بکو این گیریشا دایش بو سر شنگالی ناو شروانین کرده بکو فداکاری دجی تروریستان شهر کرد و شینگی وال حریم کردستانیه بریز شیخ زیدو کسی که شرزه و جهاتی یک دلسوس و خدمتکاری نتوا کرده و جناب وی پهولدان خوین بیوستان خدمت بیداوی پیشکشی نتوا کرده که شیخ زیدو بخوا ازدیه و بر تو دقیقه که جدایی نخسته نابرا اول و دین و تجاری مروبان گور دین باوریا وان اولی فرق نده کرد بو جناب وی کردستان مرجع یکم و سرکیه از پرکی خوشم که در فتا که با که دست من اوی رو بریز شیخ زیدو با ادری میوانی ویدیوشانا ریاتزه بریز شیخ زیدو هون خیراتن برنامه ویدیوشانا ریاتزه اسپاسیا جنابی ودکم که ودا خواه میا هف پیوینی پشراند و دم خدامه شیخ من از سر نوبی خواه و تایبت دستای بریوبر یا مال پر ریاتزه جنابی واش بو دست نشان کردن و که روشکار شورمندی پارلمانتوی کردستان دوباره و پیروز دکن بلا سر خیری به هون هر سرکفتی و بختوار بند شیخ ایجا بریس شیخ زیدو بری که هم دست با خوافتنا خواه بکن از خوازم صحبت و به بیاره که گلک خمگین که بریا دو هفتیان قومی دست بکن ایشو خمباریا مزن من و چین درقا وفاتا رزداری گلکی جارف شنبیر و خیرتکیشی گلی خواه بریس شیخ شم و بیست از خوازم سرساقی بدم مالبت و کسوکارین رحمتی جواکا ازدی و حکمت حریم کردستانی هزار مخابن و کورایی سبا کوچ داوی یا بریس شیخ شم و وفاتا وی یعنی کسیتی مزن یه سردم و مجبو جواکا ازدی وندایی که مزنه و بی هم پیه بلا جیو مکانی بی بهشتی به هیوی دارم خباتا وی یاجبو برجواندی گل دیش هیلا هفکارین وی بردوام بکه بلا خباتا آشیتی که اجالی رحمتی شیخ شم و هاتیه دست بکرن بردوام با و بخیر و خوشی بقیده چه دویجی ککشی کرم بکه درقا خوی کرمش و رازی با گل خو بختورد بینم ایرو ام میوانت ریا تازه ناوکا چو کرد پرور سروش که وی جیهانه نمانه نبیسین چو کرد پرور چو جار نکار ناوی ریا تازه هم وقت روزنامه هم وقت رادیو آوی وقت تلویزیون آوی میدیا آوی اسکارم بیجم بوی دزگاه اکادیمیا بو هشیار کرنا همو کرده كالك سباس سروش كي بيجي هني جنابتا بحثي داخل كمظن الدلي ما حمو كاكر وغركرنا خالي ما يهجا الشيخ شامو بومن وك هفال وك برا وك كسك نزيك وك هفالكي تريبازا كده كو هم تخوازين رزقاريا ازيد خاني رزقاريا كردستاني الشيخ شامو تم البيجبو المحفلة
همو محفلة السنجرين شرال سنجرين بيشمرقا القل فقيرة القل هجارة القل بلنغازة القل ميدياكارا القل بربرصة الحمو جيا نابو دنگي الشيخ شامو اللي هبو ام حمو ايرو دسي خو بلندو بلند كين بيجين جهي بهج بتو بو تاليا خو مروفت خو ملتي خو يدعاشي بو شكرش بو خلق كردستاني هموي بهفرا ازديا بسلمانا كريستيانا هما بهفرا شيناوي جيرا جناب سروك بارزاني گلين خوش شاندن جناب كاك نيشيروان شاندن جناب كاك مسروري شاندن كاك فاضل ميراني بخو آماده بو سكرتير بوليت بيروي همو عشيرت و كساتي و نويسكار و روشنبيني اندفري بو الشيخ شاموي سري حفظ رجابتر شينو بهياوي جيران الشيخ شامو كسان ولو ساغن و نمرينا سپاسياوات كين بو زانياوا بيش كس ازدين ما السوفيتا بريت حاضر بون مالباتا شامويان دو خوشك بون دو زلام بون ياكا كديبو بشكدار بون سر جنازيوي جي هر فروخانه يتبرابون حيا قاشتنا مالباتي مالا شيخ شاموي حيانك قاشتنا قرستاني سر قرستاني جيب نافي وقفتا قلدانانو قيفا خوشون خوندن بنافي همو كردن السوفيتا جاران كالك سباس كاك زدو سات حيفو كوراي جواكا ازدين جياني دنوا دوسي سالان دا مروفين كالك برومات وقدر بلند كاسيتي مزن اندامي سروكاتيا مجلس روحانية ازديان جواتا بلند يا ازدين جيان إلالش بريز بابي شيخ خاتو مزني قوال سليمان سلو ميري ازديان مير تحسين سعيد باك نبيسكار پیر خدر سلیمان و برای دو هفتیان جمع گوت شیخ شم و مبن دا کربلا جی مکانی وان بایستی به خودش وان راضی به و برای بلا کدو امکی وان هجان جواکا ازیان حلال به بروی پاندیمیا کامباخ چند نافدار جواکا کردین سویتا بریجی سروکی مالپر مریات هزه یورا نبیف اکادمیسیان کنیازی ابراهیم اکادمیسیان نادیرov جیان خوش دست دان بلا رحمه خودش رای وان جامیران بشون وان هجان هلبت جی دمك دريش تجنب امنكو در بازي بول بسر برنامه خب بريش شخصدو 25 سال مالبتا واج والد در کتیه جناب بیوار شنبیر نویسکار با 5 زاروکان ولات آلمانی الباجار اسین جیوار ببو گل اسکرم خاص سرپیهاتی کوچبریا جناب و چا و دست بکر سده ما چوین اول اروپا چه بو گلو دست بکی دا من هنه که قالا جناب و کرلی شکرم خانه که پرگلی مرا باسا خواب بکن شیخ زد و بادری کیش که داریه وش کی جان مالبتیه کرم بکن بجيت سپاس جناب تهلا انفقرنا ادارا صالح 1991 شر روزگاریا کردستان سرهلدانا کردستان کرد ما يزديجي وكو هم خلق كردستان حرش خانقين حياة زاخوب أفرا رابون قوتن نمري بو صدامي بلي بو كردستان ام ناشار بون ما او اسكر شكانت ابر سرگوندن ازديال دا الحمو تخوبت كردستان برنگه شهرستان دي مشاندن بو بغدا كشتن مناكر همو او اسكر تسليم بو برنگه برايتي مشاندن لي پشتي هيوه كي مخابن ديسانه كي دولت هفيمان ريقدان صدامي طيارت خو فروكت خو بشينت تجربة حلب شيل بلا ما بو ملتي زاني نكو ديسانك صدام كيميا باراني برشينت ملتي نزيكي 2 مليون حاسة مليونة بعضا شون هلا سوري شون هلا تركيا شون هلا إيراني وملتي حماب بحفرة کوچبر بون المها 3 و 4 اجي ایک شوان بون ام پشتی وگرانه دانو ساندن چه بون ام هاتین الدهو که ما ایکتیا نویسکارا شکر جارا اول پشتینگی راگاندنا کدا پیما از وان رابون ما شکر لی تشه هری گرن دوی دمیدا از
خۆشبەختانە ئەز و شێخشام و ڕەحمەتی پیرخەدرێ سلێمان 10 کەسێ دیبوون ما بەحەبرا بنگەهێ لالشێ کرد و ناوێتوان هەموو دیارن وەکەکێ عادل ناصر وەک محمود عیدۆ وەک بابێ سەربەست جەهوەر نەمر ڕەحمەتی حەسۆنەرم و ئەم هەموو هەڤرا بوون ما بنگەهێ لالش بۆ بەێ دامەزران بناوێ چێ کرد ئەو بوو گۆڤەراوێ پێنگاڤایەکێ گۆڤەراوێ یا لالش ما دەرێ خست یەوەرزیانە مگرتی هاڤینێ یەک زوستانێ یەک پاییزێ یەک بەهارەیە جارا پێشێ ئەو بوو بنگەهێ لالش بووە جهێ دڵخۆشیە هەر کورد پەروەرەکی سەر ڕوشکێ vê cîhanê nexasma Kurdên Sovyeta caran birûskên pîrozbayê ji hemû rexava bo me ji bawet hatin helbet me jî kêfa me bi hemû birûskên pîrozbayê hatin giştî lê ên hêla we taybetî çunku wextê navê rêya taze têt wextê navê Sovyet têt bêşikil bîra me têt malê Celîliya mala qenatê Kurdo mala Erebê Şemû mala Heciyê Cindî milletê Kurd hemû deyndarê malbata qenatê Kurdo ye ku tîpên Kurdî bo me danin ji ber vê yekê jî ez îroka xwe gelek bextewar dibînim mêvanê rêya taze bim rastî rêya taze hewar û gaziya hemû Kurdaya li rojên tengavê radyoya Êrîvanê hem pêşmergeha hem şivana hem gavana hem zêndaniyet hepsa her kes heba kes nebûye ku diyara radyoya Êrîvanê nekiriye navên we tim û tim li bîra me ne ji bîra me naçin ji ber vê yekê jî her kesekî ji bawetê te lalisha xwe ya nûranî her kesekî ji bawetê em beyne Hewlêra paytext em beyne Perlemanê xwe em dibeyne lalişê Baedrê Şingalê mala Mîr mala Bavê Şêx beyne Helepça beyne Barzan helbet bite cihê dilxweşiya wan jî û wek her kes ser milê me hema em hemû hevra em dibêjîne we hûn wextê têne vir hûn nemêvanin em zanîn bav û kalê we bi çi rengî çûniye lê şukr dergehê dam û dezgahê Kurdistanê bo we her û her vekirîne rehmetî Şekirê Xido ew hevalên xwe tim û tim em ji bîra nakin hema destpêka not û duê wan ew hevalê xwe wek akademî we spor ta necema lê li hêra tiştek giring heye ez cihê daxeya hemû cara felek neyara em dibînîn demekî nêzik de Mîr Tehsîn çû rehmetî Baba Şêx çû عیدۆ بابە شێخ چۆ ڕەحمەتی خدرێ پیر سلێمان وەک شێخ شامۆی جوامێری شیناوی و چلاوی و ڕۆڵێوی دیار کردی کەشمە نەکارە بەتر شێخ شامۆی ڕۆڵێ پیر خدر دیار بکەت سەر قەبرێوی ئەف ساڵت گرام نبوون لێ قەدرا خودەیە مرۆڤ بۆ وەختێ قەدرا خودێ تێت تم و تم vê bêjit şükür îroka mizgîniyekê demەوە شێخ شامۆی gelek şagird gelek kadir perwerde kirîne pîrxidir gelek perwerde kirîne rehmetî Îdo Baba Şêx gelek rolê wan heye eger berê me 10 kesa 20 kesa bi zimanê Kurdî dizanî şükür îroka em hezaran e ê bi zimanê Kurdî dixwînin û nivîsin û ê hozanan nivîsin ê romanan nivîsin yê dîrokê nivîsin yê polîtîkê dikin hemû jî şükür polîtîka Kurdistanî keremka Bêlexan em zehf ser bilindîn xuşkek wekta îroka gurbetê îroka welatekî dûr tu tê xwetwasînî serê xwe mevetî îşînî ji bo lalişa xwe ji bo Kurdistana xwe ji bo Hewlêra xwe ji bo Baedra xwe Şingala xwe hûn her û her xemxorin keremka tiştê em bikarîn werat hazirîn amadeyne تیسا چند پرسه منن الشيخ زيدو قوتني تشاكر ببرقالك قوتني براستيجي واتدار قوتني نقالك يجا جنابي تقوت سباش بو قيمة كرنا وي سباش بو
گوتن نوای دلال از جناب و دیویسکارت زانم قاسیت زانم اون هسکری کلاسیکین روسینه یعنی بابتن بر همین ویژه یه وای ویژه‌ای چنه و کیشان کلاسیکین روسی هون هست دکن و چما کلاسیکین روسی گلو هون بزوانی روسی دا خوان جانی از اویک چما بالا مکشان من جی زانیگه فاکولته فیلولوژی و ادبیات زبانی روسی خواندیلم و پر بالا مکشان شیخ زیدو یعنی جنابی بلا خان هر تشتكي نهين ياخو هيا از و بهرابتر هوالد ما حزش روسات كر ما حزش روسيات كر چمانكي چونكو ازدين ما كردين ما يجبر فرمانا رافين كرمانجين ما يجبر حكومة عثماني رافين يكتيا سوفيت روسا خوليكر خوي چونکو ریا تازه بوما وکرن چونکو رادیو ایریوان بوما وکرن چونکو انسان ازدی گمل کاوی داری خستن ایکمین کرد الجهان اوز وایس یعنی هویاوی ناسنامه جرا چکرین کردین می سوفیت بونیا ایت انستیتوت وکرین کرد سوفیت بونیا هر تشتی هون تاریکار بونیا ویجاج بوناویه که ما حج روسا جید کرد البته اکثر من ادبیات پوشکین متخوندن ادبیات دیستوفسکی متخوندن داستایفسکی جناب یوگد گورکی نمیسا گورکی جی بله ماکسیم گورکی اتوانا هر تشت روسی با ما کیف جرات هات چونکو کردین مایوین ویدری کرمانجین میت ویدری ازید میت ویدری سلامت بون و زانکوت خوندن هون زانکویا بون هون انستیتوتیا بون هون جمروین کوچر جمروین عشیرتی اتبنابری هون بونه مروفت اکادیمی بریما و ری خوش کر حیا زمان کردی الکردستان عراق بریاوا چندین ماموستاید ما سالت هفتیا دا و شیسا دا هنه جمعه الارمنستان الگرجستان زمان کردیت خوندن نامت ماستر نامت دکتورای ایت پروفیسوریه جمعه ویتینن اش برویه که مالا بابا گلک سپاس و گلک پستی بدا براسیشی حیمی رفشنبیری یا کردین سویت یعنی کردین سویت بری دانین راسته یعنی رادیو روزنامه کووار یعنی هر چی راستیجی بسایه سری بولشویکا کمونیستا یعنی بجال خواندنی دانم که زیدو جنابی تا بارد زانه دیرو که دیسا زانی چت خوازم بیشم از دمه که دریجل چلاکین و شوپینم از اینترنتی داشت بینم و من جمیش و دخواست بارا پیوندی چکم از پاسیا و دکمش بو کارو قباتا و علی کاری واش بو خلق می شنگالی قاسی که زانم کارو بارین دیپلماسی اروپای ما که جنابی و پر گرینگه یعنی کاری و چه بو هجا چکره بخوا هنک بحثاوی هیا ما جیان خو مرا بکن یعنی و چه کاری دکر اروپای هلبت هر کسک وقتی ولات خود هلا دچه ولاتا کی دی بله اگر ولات خود پروژه بتنت خابته الولات غربته شب رشد خابته ام چون المانیا باوریاته به سال 1995 باور که هنگ روزا 16 ساعت خبتیم حیا مکاری و خباته مکاری ام رخرابا چکن بو نمونه رخرابا ازدیا یا دروی ولات مالا ازدیا دروی ولاتی ما شکر اویک یا دی ما دی ساکاری لالش الویدری چکن ما کاری کوملا حوالتی یا دوستینیا کرد و آلمانا الورد شکر زنیر اوروپا همون زمان اکادمیکی و پسپوریا تشتک هیت بیجت هر کسا کلش در و وید ببتا بود شافت ولات خو ببتا سفیر ولات خو الویدری شکر دو ارک ملویدریت کرن ارک ای دینی اولی زیاتی ارک دنجی ای نتویه ای کردستانی آخا پیروس جبو حلبچه جبو بارزانیا جبو شنگاله شب روش مشولد کرد اما این حیا بری شر داعش ای ظالمانا
خدانێت دلێ ڕەش ئێت ئاڵا ڕەش ئێت هەر تشتێ ڕەش گیانەوەندا هاتن هێرشکردنا کوردستانê bi giştî û şingalê bi taybetî careke dî firmana heftî çarê dest pê kir. Şükür vêcarê mîdya û mîdyakara hêla em piştevan bîn. Heftiya ewil de ez hatim cem konsolê Rûsî li Hewlêra paytext memê mamoyan wek dolmaçî wek metercim hat me jê ragot Stalin li zemenê şerê duê êzidî û komelêt piçûk nedibirne şerî ji bo xilas nabin. Me got îroka dûrnîna êzidî nemînin. Dewleta Îslamî pnavê alara şerê me dike we erebê şemoî bo me çêkiriye we hejê cindî çêkiriye we malê Ordîxaniya bo me çêkirine Celîliya çêkirine navên we gişta bawir ke me jê raprêzkirin. Sozek dame got soz ez vê nama we got ekser bo tînî bişînim. Got ekser yanî ne bo Wezaretê ekser ew soz dame û got eve bo Konsilya Bexda jiya mezin û got eve bo Wezareta Derve jiya Rûsya got be soz ez dîrek bo botîn jî bişînim. Bawir ke du heftî tê neçûn sê firokxanêt mezin sê tayarêt mezin ji bawe hatin li Hewlêrê danin. Memê mamoy hingî li serê çiyayê şingalê şer dabû mecbûr bûn cevabî dan hat wî bi destê xwe teslîm kir gel dezgahê Xêrxwazê Barzanî. Hingî hemû miletî mehacir bû lê em êzidî bi tiriş nîv milyonî çil û çêya dabûn. Kekê zengînê we egîdê we xweşmêrê we hewara me hatin gelek kes hatin ez naxwazim nava bînim lê kekê Zelîm Xan navî tim bîramaya min ji bîr nakin ê Mîşel bîramaya ê gelekî dî ez sîvî dikim kesek aciz nebit ez ne nava tînim me. Te gotinê rastî jî gelek yanî divê keda yanî xizmeta hemû dibê bê şêkirandin yanî malbeta Zelîm Xan Mutsoyev milyon nîvekî zêdetir alîkarî şonde di firinde ji Rûsyayê anî mala rehmetî Mam Mîrza gelekî dî ez naxwazim çûna ve yanî warê hindê dame ez nava birê dikim lê dîrok nava ji bîr naket dîrokvan nav nivîsîne dîrokî daman kekê zêdo navê man yanî me zanî tiştek dî ez rêya taze bêjme cihanê vê carê vê firmanê de em bi xweyî bûn. Firmanê dî de me xweyî nebû me pişt nebû. Firmanên berê de belkû gelek Kurdê bisilman gelek ji wan çûn dest dane ereba hêriştkirina me yên bisilman hosa pişîrî lê şükür vê carê Kurdê me yê Xaneqînê, Kurdê me yê Kerkûkê, yê Silêmaniyê, yê Hewlêrê, yê Barzan, yê Zaxo koma şehîda hatin pêşiya me de hêriştkirin koma şehîda dan xûn rêtin bo Şingalê, bo Başî Barzanê, bo her bosaka axa Kurdistanê. Vê firmanê de em îbxweyî bûn. Ferq hebû. Rondikê Viyandexîl hêla şêst û sê dewlet hawara me werin. Cenabê Serok Barzanî destê xwe tivenga xwe hilgirt sê mehal Şingalê bû got sûnd xwarbû got ez nevegerê malê heya Şingal nevegere. Her kesekî hemû partiyê Kurdistanê hemû serkirda wê carê yanî alîkariyeke mezin piştgirîke mezin êzdiyên Şengalê yanî çavê xwe dît kît karî çû yanî çû ber şêr hinek alîkariya mirovî yanî ev tişt nayê kirin kekê bin delal ez dixwazim pirsek bidme cenabê te Miletê me yê Ewropa jî ez dixwazim rêya te supasiyê çawa dem Kurdên me yên Sovyetê êzdiyên me yên Sovyeta caran hosa bayet Ewropa jî
هەموو خۆ پیشاندان بەردەرگەی قۆسڵێت ئەمریکا ئێت رووسیا خۆ پیشاندان دەرکەوتن وەکو ئێک ئایلێ ئێک فامیلێ بێژارەیەم هەموو هەڤرا بوون و شکر ئەو مجرمنا ئەو نەزاننا ئەو دڵڕەشنا گەهنە جزای خۆ هەتا نۆژی وێت زێندانەدا درزن وێت زێندانەدا درزن ڕۆژ بە ڕۆژێ دەنە محکەمە خۆ تاڤێنە بەلنگێت پێشمەرگەها سوپاسیەکە گەرم بۆ ژڤاتە ڕۆحانیت کەم vêjarê میر و بابێشێخ و هەموو ئەندامێن ژڤاتە ڕۆحانی ئەف دەیک و خوشکردمێن دەستێ داعش فتوەدان تلیلیا و گل و ڕێحانام چۆنە پێشێ ئیت عەزیزن جەمە هەمووکە هەر کەسێکی هەر کچەکە هات بێت ڤەگەڕیا بێت مە بدەیکا خۆ ناس کرد مە بخۆشکا خۆ ناس کرد مە بژمبرا خۆ ناس کرد یەکۆ گەلێکی ینی مڵەوە ئەوە gelek girîng bû birêz zêdo zanî pirseke min heye ez dixwazim bilexan min hîviyek bes nîv deqeqe min hîviyek cenabeta heye diyazil pêşê bêjmete ez min tibetek ciyawaz heye yanî taybetmendiyek heye ez rêkê deme jurnalistî yanê beramberî xwe ez bêjmê tu azadî çî hizir te heye bike çî serê te xulqet برسي بقالك انا تخوازم من بيرو بقينن تو آزادي از نزانم من از نزانم نيفاداري بقرم از حقيقة بيجم از نتلصم ونا شرم كمونا بشيرم تشتي تو بيجي وقت زاين خو از اشترى بيجم تو باسيغا بريس شيخ زيدو يعني بله زواني تشبولا بك شرم خو بيجا تشوفا ازلامكي از دي باشوری کردستانیش گندگی دوره دبیجی نظام گیشت بلندوین با سرفرازی که صاحب دست خست جناب ویش یکی کانون سال پار وک شیورمندی پارلمانت کردستانی دست کار کریه گلو چاوا چی بو اف پوست جوار کی و اف پوست واره پیش دیار کرد شکره با خبره پیش ارکی شیورمندی پارلمانتوی چیه اون شیورمندی کاروباری دیست زیادانن زانم اف پوست کی هات دامه زراندن بریز شیخ شبو شيخ زيد سوپاس بۆ vê çendê ez xuşka xwe re dibêjim ez şêwermendê yekênînim li parlemanî bo jara yekênînim xuşka me viyan dexîl berî çend salayê lêbû kesanek dî enjînîr Şerîf navê wî Şerîf Keçel bû ew jî lêbû پشتینگی کەکێ محەممە خەلیل پشتینگی خوشکەک دی خالیدا خەلیلە لێبوو vê jarê valایەک çêbû ئەوان زانین jî ئەوان زانین ez wek şêx zêdo Viyan xanım gekî Mehmed Xelîl û parlamentoya Kurdistanê ne belê 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 ئەوان سەرکردا مەزانی و هەموو پارتێت کوردستانی زانین ez kesekim peywendiyet min Avrupa revenda Kurdî Avrupa li Amerîkayê li Sovyeta caran hene ez teklîf kirim gune min eger tu biçî li parlamento dewam bikey ev û em xelkê devera şêxanîn hêşta cihêt me destê hikûmeta Iraqê dane bijî mada 140 ya distûrê Iraqê ji ber vê yekê gune min bo demê 4 sala eger tu bikarî karê şêwermendiyê li wê derê min gotê bo min pêşmergatiye ez li parlemano bûm û ez li sengera bûm û ez li lêketiya nivîserê Kurd bûm û ez li komala hevaltî ya dostîniya Kurd û Almana bûm û her cihê ez lê ez pêşmerge me ê axa Kurdistanê me ez pêşmergeyê Lalişê me ez pêşmergeyê Şingalê me pêşmergeyê Barzanım yê Helepçe me xwe serbilind bînim xwe serbilind bînim xuşkek wek Bêlaxan jiyana xwe hemû medyakarî de borandiye îroka ez hilbijartîm ez sozê demete jî boşniha wê ve jî cê kêfxweşiye cê ez kêfxweşim îro hejeyekî wek cenabê ve îro mêvanê min bû min cê serbilindiye şêxê min ez zanî çi dixwazim fes bikim we tevpêvînekî de gotibû ku cenabê we dê biriya vê postê
یعنی هولا خدمت گیاندن زیادتر کردی نزدی بده و بیت بله. جداییه که خدمت بگینه خلق حریم کردستانی این دروای اداره حریم کردستانی بله. اونی چا و بله. سوزی خواب جی بینن بگو آه. منشکاش بو ایروش بو پیش روش یعنی پلانک وایه یعنی پلانی و چنه است فهم دکم که قاده خباتا و نه حسای دجواره بریا وی گرز نش یعنی و گوت یعنی چند شیورمنت هبون یعنی چد که کاری و چی هونی چی بکن چاوا بکن بریس هلبت برلمان جيكي شرعيتها يعني قانوني شيتكا برلمان بله برلمان يحوجي قالك انفورماتيكا يحوجي داتايا يحوجي داتايا اف هرمت ما بونمون شنغال باشكو بعزان مخمور كركوك خانقين مندلي ايد حوجينا ام بزانين قندت ما چند لينا خوب سنوری مدگاه کر خلکی و در چند خوندوارا چند خوندوارا خلکی و در چند حزش کردستانت که چند کردستانی بگیری دایا چند ظلم لیبویا چند جار گندوان هاتین شوداتنا الچاخی هالبجارتنت آزاد اف خلکا چند کس جد بیجا بله بو کردستانی از قو سوزدارم وان راپورتا اب زمان هجمارا يعني زمان الراسي از قيمة سروكاتيا برلمانية بيكاتيا سيكسا خوشكار رواس دكتور هيمن هورامي سيكس المهنة خوشكك جي يلي مناقحوشي وهمو فراكسيون همو اندامن برلماني كيف ماش همو دفرت ماتت لتشتكدي هيا تايبت حزش كردت ازديد كان جبر ظلمة تاريخي زوانن حفتي وشارجارة فرمان وانفال للرابونيا تايبت من ديك مظن دنما شكر سپاس داري وي برلماني ما و تشتك بجمع جنابتا جروجا اتشوي محيانها كردين ما يت ازدي يت مسيحي ين بسلمان روجانا تينا جمن ميفان تينا برلمان كردستان مالا خود دانن ناسن مالا واوا بريس زيدو يعني زاني چه تخازم پرس بکک چوا چه بوگلو و جیانا خواهی آرام و خوش بجار ایستن آلمانی 5 که خواهیشت و شنگالی تاوی شهری دجی تروریستا بون چند سال جناب ودوی شهری دا بو تاو پیشبرگه نیزی دجی دایش برخوادا دشتی که ودوی شهری داش بیر نکریه چیه گلو؟ شکرم اخو اگر دوباره کی ادویم که یعنی و چاوا جیانا خوش آرام بجار ایستن یا آلمانی ترک دا و 5 که خواهیشت و شنگالی تاوی شهری تروریستان بو یعنی چند سال جنابی و یعنی توی شهری دا بو تاوی پیشبرگه نزدی شهر کریه یعنی چت بیرا و چه اون کارش بیر بکرش بی شهری از باورم بلخان وقتی ام شر باشی که دا موصل كنالك هاتا جمن ايكي جوان هناك الماني زاني هناك الماني زاني قلت ام كنال روسيا بينجن قلنا من تخوازين ترى خبر دين باوركا يعني الهيلا موصل ام صرت خوبي موصل يبون اوان فيلمك بومتشيكر من نازمون كنابو همه به فیلم ببشینن عيني تشت سباس عيني افرصش مكر قلتم چی ایشت الور هيا قلتم خوشيا ألمانيا مقلت بلي أزل ألمانيا بون مقلت من إشكر هبون انترنت كافين من هبون كيوسكن ما هبون زاروكن من هيش حوجي مبون قلتم تو چما هاتي هيرا مقلت كزي زرد ما هلا أزبي مفر مقلت وقتك خاتونة ازديا خشكت ازديا روجت جمعة روجت إنيا البردرقية مزقفتت عربية سنة الموسلة الرمادي الحويجة الفلوجة الحسكة الفان باجرت عربية سنة يت سوريا ويت عراقي وقت روجت إنيا تينا فروتن مقوتي از هاتما خونا خو بالرجم قوري ويدي كي بكم ويخش كي بكم
یا ڕۆژانە یان گەلێک جارە ژیانە خۆدا تێتە کڕین و فڕۆتن مگۆ ئەس ئەرکێ خۆت زانم شکر حکوومەتە کوردستانê cenabê Kagnê Şîrvan Barzanî bîroyek vekir wê bîroyê de gotî xwe ez bikarim qemîsê xwe bifroşim gotî ez ê hemû xatûn û xuşk û daykê tê zidiya ez ê bikirim û vegerîn meva heya niha jî teqsîr nekiriye bi tir 3700 êtme hatîne malê xwe û tilîlî û keyf û xweşî lê qeder ewa şerê me şerekî giran bû heya niha 1500 bi tir hêj hindane em çûş wane nizanîn. Mamosta gelek spas bû bersîwa we warin em niha hinekî serpirsgirêkên derûnî civakî ya aborîs yanî îdarî ya civaka êziyên ku piştî jenosêdê de şengalê nav da dijîn biaxivin yanî fermana şengalê wekî birînek veşartî dilê her êziyekê de ku ketiye ser ya koçberiyê de maye vê fermanê gelek jin keç zarok birin û gelek ji van tenê îştin gelek zarok sevîman gelek jin bêmêrman gelek mêr bê jinê xweman dê aykî evletkuştî çêbûn we çi dixwazim bêjim yanî cenabê we di vê xebata xwe ya dûr û dirêj de ezbûn ceribînên baş bi dest xist di salên dirêj û di nava êziyan de kar û xebatê dikin danûstandina we van re heye karasetê sê tebaxê ya 2014 ya gelek trajîk û giran û van rojên berî yanî cenabê we çawa tîne bîra xwe û gelo we çi dîtiye bûyerên çawa li bîra we naçin rêzdarê ji û dema ku çekdarên Daişî êrişî devara şengalê kirin hezaran keç û jinên me kuştin revandin wekî 7000 ji wan revandin gelo zarokê xort jî nav da keçikê me biçûk jî nav da gelo caranûsa wan diyare kî ser vê pirsê dixebite kî yanî ewana vedgerînin yan venagerînin yanî rayderên Iraq Herêma Kurdistanê ji bo azadkirina êziyên çi dikin birêz zêdo Xuşka billa helbet navê şingal wextê tê dû tişt bîra me tên êk jê birînek vedbit birînekek giran ya kûr vedbit êk jê dîrokek vedbit Mîrgeha Şerfedîn berî 900 sala Şerfedîn Mîr Şerfedîn duayekî wî li mew hazir û guhdara bit şaxê dibêjit wiha çarşemba Nîsanê cavê bidine Kurdistanê bila qayîm kin îmanê Şerfedîn mîre li dîwanê çiyayê şingalê xwe bûye bi dirêjiya 1400 sala ser neçemandiye çil mêra neyxandiye destê kesekî diye Mîrgeha Şerfedîn qurba Şerfedîn ya Şêxmend nehêlaya bikefta destê kesekî zimanê şîrîn parasiya ol û erkan tibet qewal şêx pîr mîr pêşîmam her parasîne û xolber girtîne serê xwe dayne sira xwe nedayne ev ji alê dîrokê ve şingal Kurdistana şingal lalişa her war şingalê laliş li bijartiye ew xwe eger ji lalişê nebe şingar dibe dewleta Sûriya lê meznê şingarê eşayirê şingarê xelkê şingarê gotin ji bo em ji lalişa xwe qut nebîn ji mîrê şêxa qut nebîn ji bavê şêxê xwe ji qewalê xwe qut nebîn em ê li gel Iraqê bîn sala 1925 ev ji alê dîrokî ve ji alê firmana dumahiyê ve hindek tişt hene gereka mirov bi zimanê ekademî gereka mirov jê derên dîrokê bigerêt Daeş ne ji merîxê hatîne ne ji ezmana hatîne ne serstêra hatîne ne serbanê heyvê hatîne Daeş dewr û berên me ne Daeş zilamên Sedamî bûn piştî rejima Sedamî nemayî piştî partiya Sedamî çîl Sûriya çîl Iraqê nemayî ewan her xwe dîtbû Ereb her dîtbûn em rênjberê wan zimanê me qedexa kirbûn erdên me ava me axa me bixwe birbûn piştî şikir piştî Amerîka hatî Sedam xistî
ئازادیامە چێ بوو زمانێمە چێ بوو بۆ نمونە بێنادی مشتڕاگۆ بنگەهێ لالش چێ بوو مەدرسێت مە دەرسە دینیمە هەیە ئەنی ئۆلداریمە هەیە بەرینە ئۆلداری بەس یا مسلمانەتێ بتنێ بوو یا عەرەبی بوو ئەف داعشن ئێت شۆفینیا عەرەبی ئەوان بناوێ دینی ڕابوو ئەف فرمانال مەڕاکردن چۆن دابچنە بەغدا چۆن دابچنە کەرکوب گرتن عەردی زاف بوو تێراوان نەکرد چی گوتن ئێزدیا کتاب نینە ێزدیا کتابە عەزمانی نینە وەرن هەر تشتێوانی حەلالە گۆ هەر تشت گۆ ژنێوان مالێوان فتوێ خۆدان گوتن حەلالە وەرن هێرشێ دەولەتێت ڕۆژهەلاتە ناڤەڕاست زگێوانی بەرچیە وان دیموکراسیە نەدیتە وان احترام سەقافەت دانوستاندن نەدیتینە هەر شیر دیتینە تڤەنگ دیتینە هاتن شنگالژی چیایە شنگالی بتنێ درێژیا 7 کیلومتری دوور بوو درێژیا 7 کیلومتری ویڤەقەتیایە چیایە بتنێ لێ شکر دەمەکی کوردە قارەمانێ شنگالێ وەک باڤ و کالێن خۆ سەرێ خۆ نەچەماندن خۆچیایدان کۆما قاسمە وەختێت بژمەتە کۆما قاسمە ماشەڵا هەفت قاسمێتمە چیایدا بوون شەرتکردن خانم نادیا مراد دەرگەی هەموو دەولەت ئاژان ڤیان خانێ ئۆباما ئینا سەرخەتێ سەرۆکێ ئەمریکا ئینا سەرخەتێ دایکەشەم 27 کەس شمالاوێ چۆنە سەر مینبەرا گۆ فدوەی لالشێ گۆ 27 مرۆڤێت من کوڕێت من برێت من نەڤێت من گۆ فدوەی لالشێ فدوەی میر فدوەی بابێ شێخ فدوەی لالشێ فدوەی میرگاشر فەدین دیتن عەشق و ڤیانە مێرێ ئێزدی بۆ لالشە بۆ ناوێت تاوەسی مەلەک فرمانە خلاص نابێت ئەف فرمانە هەفتی و چارێ بوو ئەس بێژم حیانە هاژین خلاص نەبووی ئەم فرمانە 300,000 کەسێمە کەمپا بەعەدرەیە یا ئێسیایە مامڕەشایە کەمپا زاخۆیە کەمپا سێمێلەیە کەمپا ئاکرەیە هەولێرێ هەنا سلێمانیە هەنا ناخوازن حیانە ناخوازن ڤەگەڕێن بێژن حیا پێشمەرگە نەشەور ئەم جارێک دی ناچینە وەر هەلبژارتناژی هەموو بارابتر سەرێ بلند چنە سەر سندۆقی دەنگدانێ بەس ئازادی هەبێت وەک بۆ نمونە بێجارێ خوشکا ڤیان دەرێخستن محەممە خەلیل دەرێخستن ڕۆنزا دەرێخستن هەر ئەو دەرێخستن یەن کوردێن مە نێزدی دەرێخستن چۆنە بەغدا ئەم پیڤینە کەکە شریف دەرێخستن ئەم پێوینە ئەف کەسنا وێ نامامە ڕەنگەکی شارستانی بگەینە پەرلەمانێت جیهانێ بگەینە بینبەرێ جیهانێ بگەینە میدیاکارێن جیهانێ مە باوەری وان پەرلەمانتۆیە هەیە لێ شتێکدی هەیە گەلێک جارە ئەس بۆ مێژوت بێژم هەنە کوردێ مسلمان هەینە بترشمە بەڕەوانیشمە بکەن تاریخا خۆ ناسن مێژووا خۆ ناسن دەستێ برایەتێ دەنەمەش دڵ و مراس خۆت ناسن دڵسۆزیێ بەرینە هەم بۆتە گوت vê carێ vê فرمانێدا مزگەفتێت هەرێ زاخۆی حیا خانەقین بۆ مەڤەکردن ئەمد مزگ جامیادا مەڵای گوت گۆ کەس نەشتە حەجێ گۆ vêjarê حەج نێزیکە گۆ dilê xۆ vekن گۆ berîka xۆ vekن گۆ mala xۆ vekن derê mizgefta vekن بۆ برایت me êt şingalê êt başik û bezanê û şikir qengazî yedom kurd bû me bawerî heye demek nêzik xelkê me şingalê diçite vê derve serê bilind û rezamendî piştevaniya we hûn hemû bo me piştevan bûn rojnamê we televîzyonê we radyoyê we zengînê we perê xwe înan feqîrê we xêrxwazê we her kesekî em dijîn sivora û mina xwe
هەر کەسێکیش وە هەمووکە هێلا ڕەڤەندامە یال ئۆڕۆپا چۆن هەفتیال بەردەرێ قونسڵخانات نووسن گریان ئەم چوجارەش بیرا ناکەین ساعتان همیان خوش به همیان یعنی شیخ زیدو ازی شنگالی جناب وجی گوت بو پاراستنا باواری و چاندا کفنار یا مروواتی راستی دبی هفته 4 فرمان و لهنک زانیار دویژن 7 هفته زیده تر فرمان و تیسر ازدیالی بنده بویا دیرو که دنمیه و بخوابن و هیجی ازدیل ما یعنی شنگالی برخواد دادن مخوابن دبی بگوتن جنوساید بر دوام چه مزانی پشتی کار 7 سالان رفشوان مروان باشتر نبویه ازدین بنابر 7 سال دیسان بند چادران داد رفشک گران داد جین مخابن و وکی دنجی خینجی وان پرسگریکا دیسا پاندemia کامباخ کرونا ویروشی رفشوان گراند که پینجامین کنکوژه شنگالی دا شیخ من پارلامنتوی با کردستانی یعنی یکم پارلامنتو بود که جیانی که کنکوژیا ازدیان وک جنوساید بداست کرو و یا حتی نهاجی بس پارلمان بلژیکا و هولندا جنوساید ازدیان ناس کرد گور جنابی و جواکا ناف دولتی چما حتی نا افتوانا همبر ازدین شنگالی وک جنوساید ناس نکری سروی پرسی هونی بخوابتن گلو الپارلامنتوی دا بکرتی وقتی بیجی تقسی من گلکن کرم بکن بله ام وقتی بیجین جنوساید بردوامه جنوساید کم کجیا جنوساید زمان کجیا دین کجیا خون کجیا نهیلانا خونه نهیلانا رگزیا وقتی 300,000 400,000 حتی نهال کمپابت شنگالی نبینت و شنگالی جبیر بکن و شنگالی جبیر بکن بوینا وقتی 400,000 چادری دابد چادری درجه گرمید گه 500 چلی هاوینی نکو سرما زوستانی شک يعني تقرست 500 حياة مينوس يعني كما بالصفري 500 كما بالصفري او زاروكت شادري دا برينها خلق ما يشنگاري خدان جواد بو خدان كوشكو ديوان بون خدان رزو فوز بون ایرو چادر خدا رونشتیا لیوینا میوانا خیرخوازک وقتا سلکه که چانتکه که دست خدا بیند هندک زیت هندک رون هندک آر يعني ليبيا خيري بت افا جينوسايديا بردوامه از به جينوسايديا بردوامه بين ايروكا حكومتا ما برلمان ما سركردايا ما كردستاني كارين بري صالكا القل بغداد ريب كفن بيمانا كي كان بجني بيمانا هولير بغداد او پیمان بو ما کرد ازدی بو همو پنابرا تایبت بو ما کرد ازدی گلک باش بو مخابن حکومت بغداد شکر امضا کرو یا هولیره لی هندک گروپت نشرعی رکفتنو شنگالی یاری بریز زیدو هندک کسانی دروی قانونی هندک کسانی دروی قانونی کتن اورتی چیای شنگالی آسید بن خوزی او کسنال خو وگر ریابانا اگر وان هاری کاریا کربل تلطانگاویه ایرو کار ریکه بدن مهندس انجینیر ماموسا کسانین آوا کرنه وگرن شنگاله ریکه بدن وگرن شنگاله دا شنگال جاره کدی بتا خودان جوتو جوبار خودان کشکو دیوان خودان رزو پاس خودان اکادمیک زانکوی کل شنگاری وابد لی او گروپ چکدار چه دامانا ریکی نادن حکومت مرکزی و ریکی نادن پیشمرگه جی وگرد او جی بیجن که مسعود جناب سروک بارزانی گوتیه شر براکوجی حرامه او وی پیواوی شر براکوجی او پارتا ایت کردستان ما باکورن ام بیجین و تنگاویدا هاری کرد اوا واجبه و بویا ارد بویا لی ایرو کفرایا شنگال بدن شنگالیا ام تخوازین شنگال بو شنگالیا بد هل بجارتن دومایه دا اوان کسا نهلا ویان خانم
بچت بانگشی بو هەڵبژارتنا بکەن نەهێنان کەکێ محەما بچێت خۆنیشا ملەتێ خۆ بدەت ئێوێ دەرێ 25 خەڵکی ئەمایە لەوەر لێ تەپەسەرە ئیبێ دەرمانە ئیبێ مەکتەبە ئیبێ ئەلکتریکە هەر تشتێوی ژێبریە پۆزێوی ژێبریە ڕەزێوی ژێبریە ناهێلت ڕێکخراوێ جیهانی کاریتاس دۆشکڕۆیت ئێت جیهانە ئێت ئۆڕۆپیە جیهانی هاریکاریاژی ببن تشتێکی ببنژی ئەو گروپێت ئێت نەشەرعی یانێ نەقانونی ئەو گروپێت نەقانونی ڕێکێل واندگرن ئەم پێهێڤینە دەمەک نێزیک ئەول خۆڤەگەڕن ئەو گرومنەر خۆڤەگەڕن بچنە قادا خۆیان خەباتێ بچنە جێ خۆی خەباتێ نە ڕێگرێت شنگالیا بن vەگەڕێن ئانەهاژی ئەس vê peyvê hev peyvînê biterat kem kurê mezne çayê şingalê xelefê dexîlê seydoy eşîra feqîra xwareya hêşta benda min e yanî em hevdû bibînin bo nimûne çimanekê mehacir bin şingalî bila bo şingaliya bit rêkê bidene şingaliya em xwe şingaliya şingalîtir nekin rêkê bidenî em hemû harîkar bîn spasiya te dikem bêlexan fermû her pirsata heyt û azadî gelek spas hişka cenabî te dereqa basa şengolê rêkeftina şengolê yanî sal nîvekî berî vê ev rêkeftina şengolê di navbera Hewlêr û Bexda hatibû imzekirin û bixabin heta nehatiye cîbcîkirin çimkî cenabê wa jî got grûpên yanî ne tiştî veşartine ser PKK hejda şaibî grûp û hêzên din ya çekdaran şengalê mane derneketine pirsgirêkan mezin bû xelkê şengalê derxistina holê bajêr heta na vêrane û dest babakirinê nehatiye kirin û sedî heştê selefê şengalê vêran bûye ne gaz ne elektrîk tê de heye û yanî şêxê min yanî hat zanîn ku hejmareke malbetên êzdiyan ku vegeriyan şengalê ji ber tunebûna wan dibistanan wan xizmetguzeriyan gazinan dikin dixwazin paş de vegerin le dihokî yanî dixwazim bêjim rewş gelekî xirab e şengalê dewsa ku yektiya wan êzdiyên reben heqa zehmetî dîtin çêkin ewna ketine wan civaka êzdiyên şengalê dîsa wane dubare dikin yanî xelk nizane her kî derê serê xwe kî derî danin yanî çi qas hatine kuştin çi qas hatine revandin gelo neşerme lê ew siyaseteke qirêj e kî pişt vê siyasetê sekinî ev jî eyan e yanî xelk bê mal maye bê hêvî maye bû yanî baweriya wan sibero jî nemaye yanî çi bêjim ez hêvî dikim zûtirîn dem şengal bê azadkirin yanî ev hêz ji şengalê derkevin û pirseke bise heye birêz Şêx Zêdo kerema xwe dijwar e diyêrişên çeteyên Daişê de yanî gelek yanî hezarî zêdetir êzdî hatin qetilkirin û hezaran koçber bûn gelo mamosta em zanin yanî Tirkmen û Erebên dûrberî şengalê yêrîş biribûn ser êzdiyan zêdetir ewana bibûn alîkarê Daişê û baweriyan êzdiyan jî ji vê cînatiyê nemaye û nizan bê çawa wana ebûra xwe bikin tewayê bijîl gelo ev ku van tawanbaran van gunekaran heta niha wana yanî dadgeh kirin wana hatine girtinê hûn dirva vê problemê dibînin gelo hatine girtin wekî cihan bibîne ku destê wan nawa xûna êzdiya de hev hatine girtin hatine dadgeh kirin dixwazim vê tiştî cenabê we bêje bêlexan berî dû meha kekê me mamo jî me rabû em çûne cem pîroziya Viyanxanê Viyan xanim Viyan daxîlê em çûniya pîroziya wê ji me ra got eger perlemanek cîhanî î Rûsî anê dewletek din êzdî lê hebin eger herîkar bin me ra got ew giliyê biqedimînin bo Meclisil Emin yanî civata neteweyî ya UNO got wê bo me herîkar be got bo me wê herîkar be îro tiştek ji me tê xwastin
ئەم هەر ئێزدیەک هەر کوردێک هەر کەسێک ئەم vêt پۆلیسێت ێت کوردستانê bîn ئەم vêt پۆلیسێت lalişê bîn yet Barzan bîn yet بله Helepçe bîn navê wan tawan bara tiştek heye li dinyayê Interpol polîsê Interpol ê cîhanî gereka her kesekî ji me bizanit kî kes herîkar bû gel Daeş yan Daeş bû mijrimekî mezin bû navê wî bidetê ew kese reviya bite Almanya reviya bite Belçîka Frankreich hat bite Rusya dewletê xwe bin em rengek akademî û şaristanî kar bikin da ku bişên da ku bikarîn evan kesa bideyne dadgehê dewletî ew ê tawanê Daeş kirin لي حتى انه هات ندر زوندن كيك زيدو وان توانبار هات ندر زوندن هات نقرتن يعني بون هناكي وان تين بلي بلي هندكن عندك نوك بي بالي تشندك يا زبيش ما قدناش عشان الماني بلي هناك المان وياكي دايشي قرتن يعني زاروك كي بينسالي جديد بلي 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 وديسا جيب إيروكا أس حمو من بلد كردستاني إتراقا عندنا كردستاني كارك سربيا كي بخابت يد إزدي بتايبتي إت هاري كاربن ناسبونا انتربولي بو جيهاني شيبكن بيجن انتربولا فيا انتربولي خلقي بدن ناسي Parlamentari me Avrupa'yı hene, jinin Kürt parlamentari Avrupa parlamentoyine, şükür henem gerek pevgridoni çekin, tekliye dayının ve tiştek pirsek gelek baş, bu biyan hanım jî gotiye, yani pevgridan çekin, tekli dayının u ve pirse peş da bikşinin raste, ez gotine ve razî me, yani xara safîna bev, pirs Interpol jî bidhesandin, yani dosye van mirova jî bigîne dest Interpolê, kî vana dibîne, kî vana nas dike, gerek bêne darizandin, gerek bêne girtina, zanî çi vake şêxê min a dîsa gefên van metresîn Daişê, dîsa Iraq û Sûrî van daviyan zanî zêde bûne, yani dîsa serê xwe bilind kirine, yani dîsa yani hesekê jî yerî şikela kirine weke sedî zêdetir kes hatine kuştin nav da leşkerên gerîla hatine kuştin xwe Daişî jî hatine kuştin birêz Mesûd Barzanî jî wan berî çend rojan gotibû bo zêdebûna yerî û kiryarên Daişê li Iraq û Sûrî dibin yani ser giringiya pêdixwaze pê hêzên berewanî pê daha xurt bike û tevdîrên parastina herêmê jî yani gef heye gefê wan heye metresî heye ew ne dikarin dîsa yerî şekî fire bikin bînin ser xuşka min bilexan ek tişî ji te rabêjim min got rondikê Viyan Xanê geryanê Nadia Murad revenda Kurdî bi giştî ya êzdî ji derve pêşmergeyên Qaraman nahêlin careke dî Daeş erdî bigirit yani ku dewletê çêket û erdî bigirit û bajara gunda ew tişt nîne ev ne şevê dinya din ez mêvanê Kurdistan 24 bûm televîzyona wan mi aynî tişt min ev wan ragot îro heta niha jî eskerê şêst û sê dewletayê hazir e bêtil Daişê bidin min zêr tu baş bê bizanî îroka pêşmerge wê hatiya tedrîb kirin yani wek dibistana xundiye pêşmergeyî fêr bûye çawanekê şerî biket îroka her welatiyek bûye pêşmergeheke min divêt hûn vî tiştî bizanin lê tiştek mezin erkek mezin ser milên me ye em xwe şaristanî bikin em xwe şaristanî bikin gel vê cîhanê kar bikin yani bo nimûne em gilîv gazindê xwe rêka mîdyayê rêka fotoya rêka vîdyoya ya dengî em bideyne cêt peywendîdar bideyne mehkeme bideyne Interpola bibin mehkeme Lahaya cîhanî çaxê em ji defkî yani şefewî defkî derbas bîn biçin qonaxa yazîkirinê
قۆناغا یازیکردنێ ئەم بچین ئیرۆکە قۆناغا میدیایە یا کشاندنێ یا ڤیدیۆیە ئەم وان تاوانە نیشە خەڵکێ خۆ بدەین چونکو جینۆساید حیاچێ تشتێکی ساناییە شکر مە لژنێک هەیە پەرلەمانی کوردستاندا لژنا جینۆسایدێ خانمەکە زدی تێدایە ناوێ هەدیا خانمە شەب و ڕۆژ گەل هەڤالێت خۆت خەبتن ڕێکێت ئاکادمی ڕێکێت پێت حاکمە من دیسان من گوت شکر گەلە خەلکێ کوردستانی ئێزدی کریسیان مەسیحی فەڵا بتشمە دڵسۆزێت ئێت vê jînosayda me dilsozêt êt van rondikêt me dilsozêt vê trajîdyayê trajîdya bênimûne vê rondikbarînê nexweşiyê vê qirkirinê ne ez î geş bînim ez bînim paşa rojek ittifaqê me paşa rojek baştir dê bû me çêbit ئەو کەسانن خۆ فرۆتین ئەو کەسانن وجدانێ خۆ کرین بلا بگەهنە سزایەت خۆ محکەمێت خۆ بۆ ساڵێکی بێتە حەبسکردن یەک ساڵێ یەک مەهێ بکەفتێت حەبسێدا دنیای بێتە بەڵاوەکردن فلان کەس کەتە حەبسێ چونکو تعدە لێ زیا کردە وێ کێم بە پاشە ڕۆژێ کەسانەدی نەوێرن لێ بەری نەهات فەرمانێدا ئەوان کەسێت تعدایی لێ زیاد کرد تا نەخەلاتکردن شالێ پاشایت ئستەمبۆلێت هاتە خەلاتکردن پاشایت بەغدایت هاتە خەلاتکردن پاشایت سعودیەت هاتە خەلاتکردن نەها بەرەو ڤاژیە نەها بەرەو ڤاژیە هەموو جیها هەر کەسێکی تاوانباری هاریکاری گەل داعشی کردی ڕووکێت ڕەشن بەلکو گەلە کارژێ پیرەگێتوان دەفشوان بەردانیا زارۆکێتوان نەما قبولکەم بێژنەوان بابۆ گەلک کەساشوان بەراعەتا خۆشێدان ینی ژنکێ گوتێم من ئەس خۆ تەلاق دەم چونکو زلامێ من داعشە گەلک زارۆک بێژنەم شانازیە ناکەین ئەف کەسە داعشە بابێن بت گەلک کەس ینی بێ ڕوومەت بوونە سەرڕوشکێ vê dinyayê vêca helbet tifaq û tebayî û xarîkariya me hemû dêhêlin behrabtir kes şwan bigehne mehkemê cîhanî mehkema Hewlêrê mehkemê Bexdayê mehkemê êt Rûsya êt Lahay êt Ewropî êt Amerîkî tiştek dî heye dibêjin xudanê şînê xweş neket şînê negerîn xelkê xerîb rondka nabarînin eger îroka rondket êt bilexanê û bav û kaletê berî 300-400 sala şingalê çûniye bo şingalê rondikat barînet dê dehît Rûs jî çavil tekin dehît Ermen jî dê çavil tekin heta niha jî li vir jî medya Almanî ez wetandaşekî Almanî me heta niha jî pirsaş min dikin tu çima çû şerê Daeş min gotê gelek tişt hene satim şerê Daeş min gotê eger Daeş Kurdistanê xirab bike yê were cem we jî wê Ewropa jî xirab bike yê here Amerîka jî yê here Rûsya jî min gotê hizbek kevne berî 1400 saliyet vê hûn berî me li Daeşa bixin سپاس بۆ gelek spas برێز زێدۆ هێشکە جەنابێ باشی باسا ئەوێ کرد ینی دەستەجی وڵەتی ئەڵمانیە دزانم çarê kanûna 2021 konferanseke taybet rewanda Kurdî ra Hewlêrê birêva çû yani li gor agahîya li gor înformasyona konferans bin çavdêriya Barege Barzanî pêkat û revşenbîr siyasetmedar kesetên Kurdistanî ji Ewropa, Amerîka, Kanada, Rûsya, Qazaxistanê tê da beşdar bûn li gor yani li gor cenabê we konferansa Hewlêrê ya navenda rewanda Kurdî yani çi hêvî dide Kurdên diaspora çimkî cenabê we dizane gelek Kurd diaspora dijîn serkar û xewata xwe Kurdan li Ewropayê yani çi dikarî bêjin ser rewşa diaspora Kurdan çi dikarin bêjin gor we hêz û rêxistinê Kurd derweyî welat pirsa Kurdî da rolek çawa dikare bilîzin û
وأز تخوزم جانب بيشي درقة وكونفرنسي مرة بيشي ودرقة رولا دياسبورا كود أوروبا وشقو قرنجي ددن ودياسبورا ونيرين بيشنيورين وشبو كردين دياسبورا يتشنا كرم بكنا ميدي ديكيشنا داوي بله هلبت اف کنفرانسا نایتا وشارتن رنگکی اشکرال هوليرا پایتخت هاتا دامزراندن آماده بونا جناب سروکی جناب سروک بارزانی جناب سروک بارزانی هر نوتو یکی ورا تشتی گوتی هولیر مالا 5 میلیون کردیه یا 40 میلیون کردیه یا هر کردکی هندر و هندران بله اوا پیوا جناب سروکیه و همو پارتیت کردستانی جی وی رنگید بیجن او کنفرانس هاتا دامزراندن لی مخابن هندك مظلومي كتي بو نمونا كردن ما دياسبوري خاصة سوفيتا جاران هون نوك منا هون 400 صالة 500 صالة هون زمان مات حوينن هون قولو بيتت مات حوينن وانا في شنقالج بير نكريا وانا في زاخوش بير نكريا يدهوك وش بير نكريا نافي سرحدا وش بير نكريا نافي عفرين وش بير نكريا هر هون کردستان مالا خون ناسن ازد بینم حوالین سرپرشتی کرین حبک نحقیل وکرن هون کم کرن جمارا حوالت ویت هاتین کسان هاتین باش بون پسپور و زانا بون لی ادویا نسبه پروسنت آوان زیده تر کروانا دلك قالك ما اگر بون نمونه من دیا وقت سنبل مالا قناتي كردو نوك ساز وقت سنبلك نفيكي وي حاضر بون نمونه عربي شمو هندك مالبات بلا نا عندام بانا وقت رومت هاد بانا كردن ما بون نمونه هذا رازي ما بوتني ورا يعني دلي قالك ما بريس زيدو قالك هناك خايدين دلي وانيشيا يعني ما وجه كونفرنس يا كمين بود تبام فهم داريه جوردن دبل دا تشتر تشبه لي راستيجي جنابي وتشقمرو بكي يعني تقبرو بكي دل رامه وقال تشوت اف برس دوك في شيء من ندخس بقطالي وقلت يعني قالك بروبين هيجا هاتبون برداری کنفرانسی ببون لگلک بروبین هیجا دیسا مابون بله دروا خوش هیجا اوروپا لگلک بروبین عزیز هیجا انه او 42 سال تمام بون کتما 42 خباتا خوندن دبستانا بارزانی دا اسفیری حقیه بویمه مالباتا خدایا اولی اسفیری راستی بویمه اوان کسا حبکه لزکرن و دل بارزانی راست بخوب کارینن ناوی بارزانی راست بخوب کارینن هاتن بارزانی گوتا وقت شیرت گوته زمان خوش بیر نکن گوته هر دولت علیبن وان قانونا وان یاسایا يعني حاشا قلت دزيانا كان شرانا كان هفدونا كجن هرنا مكتبة يعني سارو قرنجيد دا دياسبورا سارو قرنجيد دنا وان دولتا بالي لي مخابن حطانو جي اتفاق النيفا ما كردا تايبتي والنيفا ما يزياجي قال جرى يكيما اتفاق تبعي يكيما أبا نابتا ويشندي أبا كونفرانسي أولية ويدماهية نخير قال كونفرانسي اللي لنا كرن هر 2 سالا جارك 3 سالا جارك هولير مالا هر كردكيا مالا كريستيانايا مالا تركمانايا مالا اولايا ازديايا مالا ارمنايا بو نمونا برلمان كردستان 5 كرسي داينا كريستيانايا داينا مسيحية جبيوان كرسيك دي ياششي تم يا ارمنايا جبو بنقركا وان قربونا وان زمان نخوش يا وان ايش وازارت وان يعني شش دانيا كريستانيا ايك يا ارمنا تمو يا تمية برلمانية كردستان ده
گوتیا هەولێر مالا هەموو کوردایە دوێت بۆ کۆنفرانسێ بێت کورد ڕەنگێکی دی خۆ پێچن خۆ ئامادە بکەن ئەکادیمیە تێدا بتر بێت عەدالەت حەقی تێدا بتر بێت و ئەڤێت جێ پەنجێتوان تێدا هەبێت تێدا هەبێت وەک مالا عەرەبێ شەمۆ یەکەمین ڕۆمان نویسیە رادیۆ کوردی رادیۆ چێکری کەکێ تەیموور تیموری حاضر بود تیموری کوری خلیل چوچان هاتب بود تشتێک دی بێلەخان من سلامت بۆ کۆنفرێنسên دیمە دەوێت مەدویە هەنێک خەڵکێ حەکۆ گوندێ حەکۆ ku Barzanî 57 ziyaretî kiriye ewan û Barzanî dostatî bextubiriyar danyavdiwe hindek şwan me înabane ez bi hêvî me vê carê gelek ders kekî minî ezîz kekî minî de heta ku mirovê wek cenabê te wê derê hene kar dikin yanî li parlamentoyê yanî serokatiyê destbîvî dikin bawariya min heye wê ev hinek pirsgirêk bêne serrastkirin û daha berfireyî daha baş hûnê konferanseke daha çêtir amade bikin ev destpêk bû ne kekê min delal ev destpêk got û destpêkeke hez ez gelek gotinê were razî me yani nîzîkî dilê min e nîzîkî ez jî wisa difikrim wek cenabê we ez çi dixwazim bêjim zanî mamosta hêşka cenabê we deng dikir ez fikirîm gelo dibe navbera me da hezaran kîlometre em dûrî hevin lê dibê em ne malekî ne halekî ne yanî em ez baş tê digîjim mamosta em Kurdên yani êzdîn Kurdên êzdî derweyê welat rewşa êzdîn Şengalê rewşa êzdîn Iraqê ku heta nihat kampa da dijîn yani gelek xemgînî û dilgiranî dişopînin yani wisa xuya ku divê rewşa siyasî aloz da Iraqê herîmê de yani çi lazim e hema wan hêsîran çil û şeşê çaxê Barzanî çemê araz derbas kirî hat li êzdîdmeyê Ermenistanê û Gurcistanê bû mêvan hingî êzdîdme behrabitir koçer bûn pez hebûn tu zanî mîha qer mirov nakuje ele bo ezîzekî nebit bo ezîzekî nebit her malek êzidî yê pezayî mîha qer kuşt evel sala 1990 peymangeha kadira peyman înstîtûta kadiran ji min re gotin got çima êzdiyên Sovyet çaxê Barzanî li gel kervanê pîroz 505 kes çoyne ceman ewan mîhê qer serjê kirin min gotê mîhê qer em xerqê jê mîhek şerjê dikir wê roj ez navbirî didim biborîne birêz Şêx Zêdo wê rojê dengbêjekî me radyoyê Rêvanê kekê paşayê Efobê wan min bû evî zanî çi bîranî evî got tê bîra min ez biçûk bûm kalkê min ra gilî dikir Serok Mustafa Barzanî hatibû gundê heko îşa dibê cemaat kom bibû ji gundê dorber hatibûn dibê Qedir Hilmet îşa gotibin Serok kerema xwe bimîne em ê navçeyekê bidine te tu serokatiya navçeyê bike serokatiya me êzdiya bike evî jî gotibû ser çavê min ranî ez gelek ji warkê xweşim lê çend milyon xelkê me dibê Iraqê mane bin destin em gerek dibê têkoşînê bikin em wan şorîşê bikin yanî gotin evî dibê kalkê min digot em dibê şaş heyrman yanî gelek kêfxweş bû ji vê pêşniyar lê got na ez gerek herim bigîjim xelkê me yanî bawarî heye hêvî heye heta ku gelek yanî cenabê we wek cenabê we mirovê wek we hûn karin gelek tiştên kêrhatî û şîretên balkêş Parlamentoya Kurdistanê bikin û hêvîdarim ku Parlamentoya Kurdistanê da gelek biryarên kêrhatî ji bo êzdiyên me yên Belengas ku heft sale qizirê ev bike çaxê koronan ew cenabê eskerê Boyîk hat Kurdistanê çaxê îb zehmet bûn dîtin û ew Serok Barzanî got
گو مادام کرد سوویت گو دوست بابه منن گو درگیم جرا کریه او رحمتی شیخ شامو و بریار بو پیر خدر جیل پیر خدر نگشت او شیخ شامو چون بو میوان سرک بارزانی یعنی خود کورون جیلا گو کرد سوویت گو دوست بارزانی نه دوست بابه منن یعنی جیک تایبت کردن ما ات سوویت جاران یا بره پیشو الجم همو کرده هیا لیب تایبتی الجم مالا بارزان جیکی بلند و بلند هیا وزیر ایشو رحمت به وزیر ایشو شاخه هاتیه کردستانه هر کسی تخواست میوان بکه هر کسی تخواست میوان بکه وزیر ایشو میری چه به میری جهاتی به اونا همو یک سر یکی را بونات نوی وان دادی نوی وان هیجایان یعنی 700 حبیله جیان ساعت شیخ من یک تی یک ده چه هزار مقابله وانا پیقارا کده که مزن نوه که هیجای اشتیه و از هیوی دکن که زودترین دم دا شنگالا ما بی آوا کرن آزاد کرن بگرن نشته یعنی ازدین ما بگرن مال خواه ملک خواه و یعنی و از براستی جهوی دارم جناب و خدمتم به داوید دیاری نتوا کرد کریه و دیس از باورم که هون یعنی اروپای دیپلماتی که بنا بودن زانم از باور دکم که هون به برپرسری خواه یعنی شورمندی خواه بلایقی بین جی وش بر بیام بسینور درخواست که هون بونه شورمند پارلمانت کردستانی و وان باوری هبیان انفو جناب مگو مزگینی دمتا بری نهاجی بلکو تا بیست بد ما دبستان مدرسه بله ما دبستان هيا بنابي شاكري خدو لي ما بتر خواسيه يعني كردستان آوابا شنغال آوابا شيخان آوابا ام زانكويكي اونيفرسيتيكي نابي شاكري خدوي وكين نابي قناة كردو نابي عربي شامو نابي جليليا اوردي خان جليل وجميلة جليل وجليا قشطة ومالباتي کسان ریا تازه کسان رادیو ایرانی ناوی وان کولانان بکن یعنی دبستانان بکن ناوی وان وکی سد یعنی همه سری بلند و بلند سری بلند و بلند همه ناوی وان بکن بس وان پرسان کردن برنامه مدا یعنی این سویتا بری دگوت دبی ناوی وان هیجاین گرک کردستانی جی یعنی زندی بکن یعنی هیکال وان چکن چقدر مروبین هیجای بون قناة كردو جنوب العربي الشامو خليل تشاتشان يعني حزاران كلهم برگرتن وزير اشو مالا جليل جاسم جليل اردخان جليل شكر ناف برن و از هیویتکم از گلک از براستی به حد بختوارم از بینی واکی جنابی تا ایرو شیرمندی یعنی گوته ستا گوت براستیش از گلک عجیب بایمون اگر ام گیشت داوی اگر گوتنه که با مایه دیسا بیشن امیدی خاطری خوش جنابی و بخوازن و کرم بکنن گیشته داوی بخیر بمینن از دو جارت کارم و میوان بکم جاره که وقت کرده که یزدی لالشا نورانی با عدر المالا خود کارم و میوان بکم و هر چاخه هم بیشی الفروخانه هولیری یا نف دولتی الفروخانه عمل پیش وبین و ببین لالشا نورانی و ببین بارزان و ببین حلبچه و ببین ناف کمپل شنگاله دایکو خشکا اوی دست داعش امی داو ورابین وک ارکی خو ساعته و خوش بالا و بسجاره که وقت کردستانی مقابل و تشک دیجی تو بزنه باور که هر میوانک جمعوتت مقدي وميبانيد مبن بلكو ريكي نادانا من دوران بيت حمو ملك شمن دل صوصرة بوا كردي ازدي كردي مسلمان كردي مسيحي بربرس ان بارتي ان ايكتي ان حزبين دي حمو بحفرة حز شوات كانوا جي وهيا وهون هون بومشونا بابو كالان البدري ودور بابو كالان البدري بوما هلايا دلي والصاغبة دستي والصاغبن يعني
از براستی وقت برای منی مازن برای منی عزیز که منی دلال تا هیچ که دلی من صاف کرد براستی شی متى استغمين دك صحيح دك كبراكي من كرد يعني باشوري كردستاني هي برایتا و پێشمەرگێتەیە سر جواب برازي ئەس پێشمەرگەی ڕێاتازەمە برازي ما بلادي من عزي هونجي كلام بكت حسب كان مالا واجي الفرهية راسي جاز جالك سباسيات جنابي ودك مالا وابا شيخ زيدك وباب در فتح خناصيني دامه جبو پروکرنا فکر رامانی وی تماشاوانی مرا و بیویا گلک سالین بختوار جیانه که خوش وارد خازم شیخی دلال یعنی حفج دریا والاتی ما شنگال ما زیراندی ای کسی وکوه جایان خودی عزمون و مزن خیرت کشین گلی خواهیه از دوباره دکم که به دستی شان کرنا جنابی و شیخ زید و بادری ارکدار کرنا و جبو وی پوستا بنرخ و گران با امپر و پرکر خاشن ایوی دارم وظیفه و ببا یک درفتن هری گرنگ و باندور که هم بکاره بن جارنوسا کچبرین مب سر بخن و پرسگری که خلق مای شنگالی جار سر ببن هیوی دکم که ارتشتی کش دستی واتی و کریه و هونی دی پیش رو داشتی بکن شیخی از جاردن پیروز بایل و دکم تکاری وای برومه دا بردوامی ها سرکتنا و جنابی وات خواستم و بلا دعای تافسی ملک جنابی و محبت آبه مالا و ساعت و خوش به گلک سپاس و اسیوی دارم کن گلک جارونی ببن میوانی برنامه ما من ایرو بستاد و ساعت کی زیاده تر دا خوبن ایدی از کرم بکن میدی خاطری خوشم دخوازن اگر گفتن که دخوازی که وای کرم بکن سپاس والا دخوازم من اگر هون زمان روسی بتش مدزانن و بلکو هون وان کسا ناز بکن سپاسید من سوپاسید من بگەینە وان کەسە ئەوێت خۆ وەستاندین مرە هەر شەولێرێ و هەتا با عەدرێ هەتا لالشێ و جەممیر و جەمبابێ شێخ و جەمباشیکێ و جەم پێشمەرگەها و حەیا مووسلێ ئێمە ڕابنیا ئەو کادرێن تەلڤیزیۆنا 5 کەنالێ 5 شێر رووسی ئەوێ راپۆرتاوان و سوپاسیان بگەینەوان و ئەستم وتم ئامادەمە بۆ گەهاندنە پەیامە ڕاست تکرم بکە دقیقی کەکی بن یعنی برنامه ما تمام بوو لێ من سۆز دا بووە و کەمی وێ ڤیدیۆی بردن ئەس دخوازم برا جماعت ببینە یعنی کاناڵە رووسی یا پێنجا یا تەلەڤیزیۆنە رووسی ئەv برنامە ریپۆرتاژ چێکرە بوو و ئەس نکارم دەخوازم ئێستا دەرکەم ئەوێ برنامهی تمام بکە واقعی ئەس دخوازم جرا دبا یک دیده به سد ندیده به و التخوازی برا تباشوانی ما ببینن چه قاس دولت روسیه قدر قیمت دایه و بریز معروف کرم خواه وارم داین نبی یکی تمام بکن و بید خاطری خوش تماش به 5 دقیقه Брест Маруф, вы видео претендующий на ближайший шик трехзвездочной гостиницы, он живет 2,5 года. Каждый раз, уезжая из отеля с автоматом, шейх Зеду Бодри проводит на ресепшене один и тот же инструктаж. Кому звонить и кому передать вещи в номере, если сюда он больше не вернется. أو كلاشинков Россия. Иногда неделю, иногда месяц я не возвращаюсь в Эрбиль. Ненавижу войну и оружие. Я считаю себя интеллигентом, много читаю, увлекаюсь русской литературой. Но радикальный ислам заставил забыть о прежних увлечениях. По дороге на войну неприятное, но обязательное чтиво. О ситуации на фронте и новых жертвах гитлеровского геноцида. Это про его народ, езидов, которых не считают за людей и стремятся уничтожить полностью. ممنون ريزو صلاة تلفزيون مسيرة جالك سباس عزيزي غزاري مستشعرين برا جماعات ببينا برا تباشواني ببينا. Здравствуй, дорогой, как доехал, как здоровье, мы так ждали тебя. Родовая деревня шейха неподалеку от Дахука. Сюда он заезжает перед фронтом. В заброшенных и недостроенных домах его двоюродные братья, среди тех, кого шейх Зед помог вытащить из плена. Семья Аль-Дахых, 8 человек, впервые видит... أبمالي دسي 11 أبو يعني ريبورتاج تروح دوانة تدري
Больше всего досталось Бенера. детям. Смотрите, в каком Да, они сейчас состоянии, милләти как к Макия. ним обращались боевики. Больных ДЦП детей игиловцы палками поднимали на молитвы. Били до тех пор, пока не совершат намаз. Всех пленников езидов под страхом казни заставляют отрекаться от своей религии и принимать ислам. Мать больных детей, Фаизу, сделали швеей и кухаркой для целого отряда джихадистов. Ее сестра Адуль исполняла прихоти игиловцев как секс-рабыня. За 2 года плена ее продавали 6 раз. Приходили после пятничной молитвы. Нас сажали в круг в школьном спортивном зале или на уличном базаре. Приходили покупатели. Брали по 3-4 женщины. Цена нам неизвестна. Самое страшное, когда меня разлучили с детьми. Они больные, жили в каком-то хлеву, я дома у хозяина. И всем нам, прачкам, швеям и наложницам Бабули, почти каждый день устраивали показательные казни. Казнили нашу родню. Езиды живут большими родовыми кланами. В этой семье 57 человек. Спасены 8. Остальные до сих пор в плену. Все мужчины, вероятно, казнены. Пиратство началось еще до прихода боевиков в деревню. Первыми пленили кумовья-сунниты, которые годами жили с езидами в домах по соседству. Мы ходили друг к другу в гости и дружили с семьями, а однажды они Şimdi спросили, biz oni «Ты mishi ислам? kut bi Ты будешь Türkmen Arabi приносить cinori ben промежу?» fruten. Мы на всё Vana da bi соглашались. peşi Я yeri однажды shi не поняла, bekar. за что вы Avon так da с bi нами kribi кумовья? me Они bulit bi ответили, vana. теперь мы твои Gelek хозяева. khayntiş bekar khanım shi kribi ki 13-летнюю khanım дочь ezdi. Адуль Ha однажды cana возили bu в saat Москву к da мировому başka ki. лидеру боевиков, к самому Аль-Багдади. Халиф выбирал себе наложниц помоложе, до 10 лет. И от девочки он отказался. В тот же вечер ее избили и изнасиловали. Как ненужный и отработанный материал, боевики разрешили выкупить пленницу за $20 000. Деньги в Германии искал шейх Зеду. 22 Yani года он прожил в ve немецком Almanya Эссене telekom и kırın вернулся в Ирак, 20 когда ve террористы 20 стали doları ve уничтожать его народ. дисовые бедовую ve bit. Вот Они вам ответ, гёнда почему я не смог бабетовый. жить в Европе. Это моя кровь. Езиды ни в чем не виноваты. Когда эти животные силой заставляют нас принять ислам, а потом насилуют и издеваются. Aha, da bir kuno menet, bunu mene, bana txosdari Езиды — это zuri, те же курды, di но со своим beden muartı диалектом di и bavariya религией. valli. Боевики ИГИЛ считают их Bunu дьяволопоклонниками, bildiğim babaya поэтому katlamış. используют в качестве щита на фронте, а еще как слуг и секс-рабынь. 3000 езидов сейчас остаются в рабстве. 4000 Bak eski hazır замучены, izledi bir 25 desi тысяч doyuşu da потеряли mone, дом в Ираке. rızgor ne Почти bu треть ne? благодаря шейху и его братьям Лип уцелели, Сайове, живут среди гелек бетонных буквин, блоков, но кирет под киш, своей гелек крышей. хотне озат Маленькая кырын Роя, дегим. а ее отца-мать не говорит, ни разу в жизни не спала в человеческих условиях. Родилась в рабстве, сейчас ночует где получится. Малавана aba Поселить всех Çiğne беженцев Karima. езидов в недостроях, естественно, Обожи, нет никакой канала возможности, телевизионный поэтому Анатолий основная Майоров. часть этой редкой религиозной группы Здрасте, русского Василий. народа проживает здесь, в лагере для беженцев. 16 000 человек, люди продолжают прибывать, и пока еще не ясно, где будут размещать следующую партию беженцев. В лагере растет число самоубийств. За 2,5 года многие не верят, что этот ад когда-нибудь закончится. Шейх ищет немецких меценатов, личный бизнес в Эссене давно распродал. Деньги потрачены на выкуп. Devlementin Avrupa yani de gerek o abidin. После рабства бывших игиловских наложниц принимают в этом доме города Ширане. Духовный лидер езидов впервые в истории своего народа издал указ, спасающий женщин от самоубийств Yani после рабства. Bobby Sheikh Мы Briar издали закон. Любой, кто приходит из плена ИГИЛ, честь перед нашим народом, честь перед Богом, им прощаются все грехи. И несмотря на принятие ислама, они не являются мусульманами. راستیش ایدیم سپاسیا بده که یعنی من گفت از بدم هزار جران مالا و اول شیخیشا یعنی جنابی باشی بلگه که دیرو که رومت یا جواکو ازدی نویسی اون هر خوش ساعت شعب آقا خو ساعت خدمت آقا کاری توینا بریا وی منبر ریا تازه هر کرده کی سوویتا جاران بیت هر ازدیه کی ما بیت از الفروخانه هولیره وقت برا پچوکا که از خدمتایی بکم حیاب گهیم لالشان نورانی مالا و اونجی زوترین دم بگیشن مال بیت آخر ساق بن بختوار بن و گلک سپاش بو بردمای ایرو من دم و جیگت تباشوانی عزیز ویدیو بشنم ایرو این تمام بو آمده کارو رو ببرا برنامه بیلاس ترکیه در هنری وشانی معروف هستانو و حتی وشانه که در میوانی در بمینید نوا خیر و خوشی دا خاطری و شیخی من اوغرا خیری با سرچعبا بخیر بشن سپاس اوغرا خیری